Aho just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden wa Amerika yatangaje ko yiteguye guhura na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin niba koko yaba afite ubushake bwo gushaka uko intambara yo muri Ukraine yarangira. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe ye kumanuka gato kakana no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Ari kumwe na Emmanuel Macron baganira n'abanyamakuru, Biden yavuze ko Putin atarabikora. Aba bagabo bombi bashimangiye ko bakomeza uruhande rwabo rwo kwamagana intambara y'Uburusiya na Ukraine. Macron yavuze ko batazigera bahatira Ukraine kwemera ubwumvikane ibona ko itakwemera. Bavugaga mu gihe umujyanama wa perezida wa Ukraine yavuze ko abasirikare bayo hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 13 bishwe kuva Uburusiya bwatera iki gihugu tariki 24 Gashyantare uyu mwaka. Yaba Ukraine cyangwa Uburusiya nta gikunze gutangaza umubare w'abaguye mu ntambara, kandi ibyavuzwe n'uriya mujyanama Mikhailo Podolyak bitaremezwa n'igisirikare cya Ukraine. Mu kwezi gushize umujenerali mukuru mu ngabo za Amerika Mark Milley yatangaje ko abasirikare b'Uburusiya bagera ku bihumbi 100 n'aba Ukraine bagera ku bihumbi 100 abishwe cyangwa bagakomereka kuva intambara yatangira. Nyuma y'ibiganiro byabo muri White House, Biden na Macron basohoye itangazo bahuriyeho ryizeza gukomeza gufasha Ukraine kurinda ubusugire bwayo, bongera intwaro z'ubwirinzi bwo mu kirere bazoherereza Ukraine ndetse bayiha n'ubundi ibufasha bukomeye, dore ko Ukraine izabera i Paris tariki ya 13 uku kwezi.